Kumsang ni som pakwa achanga sang ni som ni pathum chhunga COVID-19 chilenga wangle chanchang shanga wanga kumni le achan vezet amu mal atho theilo chungpo a Mizoram sorkar hnuaia Mamit bialtu MLA in bial chhunga hmalaknate chen khat teilo thlirang u Mamit khopui bulloka hian kho upato tak north sabwal khwa a oma mason na hian kumtam tak alo thlo khum to china Engineer H.Lalzirliana hian Mamit bial MLA aron ni achangin an kho chhunga masona tam tak thlenin an khopan na kong engtiklai ma achangai lo chu furle chala motor tlan thei turin cement concrete na siam sakani Mamit khopuile district in englama kumtam tak harsat na kan to chin sukyang turin Bairabi to West Phaileng via Mamit 132 kV line na tho kalmek po in ma ason na salea tower phunle substation po zo filvekani to forest clearance filawa wang harsat na ompo MLA le sub headquarters YMA Mamit ten theitop so in Mizoram Chief Minister le Minister dangte dorin he harsat na hi sutkian aloni don ta a kumre laute ya 132 kV line thar hi kan mang thei to ang Mamit khopuya sorkar mi poimo VIP le sorkar na thokte thlen in tur inwam le moi tak circuit house po sakzo anita a tuna hian akalkong approach road le fencing tho me kani a chumai baka mipuite ele barlam ngai to atu Food Civil Supplies and Consumer Affairs Office Thlipuin alen thluk tak po Mamit bialtu MLA hmalaknate in office thar sak thata lualum alawni tabok Mamit DC office bulamang khongdai fields dia kan chia chinchu chalaite infiam na mun pui alawni ta helai muna hian building moi tak multipurpose hall sakni in infiam na chang chang omna tura buat sayani a abula hian tennis court futsal ground le basketball court tur po buat sai mup mupani a reilote a chalaiten infiam na chatak annei beldon ani Mamit marveng area chunga sorkar building poimo tak tak sakthar te po lwa fel ani ta furmai chungte chu taxation office te district veterinary hospital te one stop center le observation home te sakthar ni in lwa fel vek ani to bok tuna hian DRDO quarter thar po sakme kani Mamit khopui chung le bial chung kho shang shanga VC house te Anganwadi center sakchat ngai te sakchat ni in twaithar ngai te siam chat sakan ni a bial chunga veng shang shanga wantlang hall le NGO hall heng YMA hall YMA committee room MHEP le MOP in te MLA hian sak sakin twaithar ngai te atwaithar sakte nen chuan soimai sen po anilo MLA hian chisel na hi angai poimo ema chisel na lama Mamit bial chung hnufual na sharingin theitop achwa na zara Mamit district chief medical office changtlung takte ANM training hostel building thar te sakni in ANM training school kalpui mek anita te hi masonaro pui takawani em he health worker training school hi MLA chenem ngai na awang liaw lewa bulchanani a tuna hian batch thum na training kalpui mek ni in tuang takin Mamit districts le Mizoram hun shang shanga changin ANM school a hian an kalme kani he training school a thoktu te hlo tura hian sorkarin sumlama harsatna alanaya wangin thoktu mi panga te hlo tur hi MLA hian a fund mangin atum sak nge ani Mamit district hospital thar khumza om theina po company CSR fund da changa sakchu onto ni in ti changlun mek zelani a damdoi ina damlo ompui tu te tan po khwalbuk chatak dharamshala sakzo to ni in changkai takaman me kani bok Mamit khopuile bial chung ko shang shanga sub center le athoktu te chen na tur quarter sakthar chatak tak muntam taka oma abikin damdoi in pan harsat na mun tui room khotnai te forest le under mani khwa ate hian health clinic din ni in a building sakzo to ani a thoktu te po da fil an ni to bokani Mamit bial hian jirna lama ma ason vezela Mizoram sorkar du sakna azara bialtu MLA hmalaknate in sorkar school te din belani School building te po sakthar mek zelani a zirtir tu tam taklak belan ni to bok Mamit higher secondary school a hian science subject baka commerce subject zirna tur hon belani a school building thar tur po sakzo thokhat to ani bial chung mun shang shanga zirtir tu quarter tur po sak ani bok MLA bial chunga high school pahni Mamit high school 2 le munpui high school te baka
Dap Chwa Middle School to Government School a hlankai an ni a. Samagra Shiksha hnuaia Tuipui Bari Private High School le Lengte Private High School to Secondary School a hlankai an ni a. Khantuam Khwa a Elementary School Class 1 to 7 hon thar turati fel ani to bok. Tin Dampui Private High School to Lamsam Aided Atangin Adok Aided a hlankai ani bok. Hengba ka hian Mamit West Block Zirlaino pangte mamu High School Living Certificate Examination Center to Dampareng Puya da ni in Tribal Girls Hostel Turpo Sakme kania Baptist Higher Secondary School Dampareng Pui po honthar ni in Class 11 le 12 zirna honthar anibok. Government Mamit College a hian bialtu MLA chanhem ngai na wang liawin Geography subject honthar ni in voin ni thleng hian Geography lecturer te hlo hi MLA fund da changin la tum sakani. Mamit District le Mamit bial hian Sports Department lama van ne na tak mai kan neya sport building ro pui tak cheng noi zatam takadin le na tho mek te hi Engineer H.Lalzirliana chanhem ngai na wang kan tilo thei lawang. Mamit GSA khel mual sira multipurpose hall ro pui tak sakmek te Mamit GSA khel mual siam mek te le pavilion te Mamit luang pol venga residential school tur le hostel staff quarter din mek te le football playground tur te hi lo thlirang u. Mamit bial to MLA zara kan van nei le na chu National Games hel thleng thei tura sports infrastructure lama mason na lian tak bong vakwa a om tur mu hi ani he infiam na mun ro pui tak hi lo thlir te ang. Mamit bial khoshang shang Rajiv Nagar Tuipui Bari Teirei Tuirum Khantlang Vong Onzo Damdiai Football Playground te alai that saka Lengpui Football khelmuala Phullem AstroTurf phazo ani to bok. Fourth Ayer Battalion lampo in Hunrei tak CO office building mumal an nei lo chu tuna chuan building tharmoi takan nei ta. Fourth Ayer hi Mamita an he na tur hian Mamit bial to MLA le MNF Mamit Center block shwai tu den thei top an chwa renga tuna chuan MLA le party shwai tu den hatho atakin alang mek zelani. Mamit khopui mi puiten kan hmel sha tamlu tuklo Social Welfare Department tun hnai me a building thar sak mek le staff quarter sak thar luang pol veng lama mi te hi ilo thlir te ang. Mamit khopui chhualam le tlak lama ring road lai that na tho mek hi Mamit district khopui hian ma avan son phana sadon em. He ring road hi tlak lam le chhualama kilometer ni chuanga thui ve ani a PWD Mamit division enkol na hnuaia uluk taka na tho hi kalpui mek ani.
hei mai hi alani lo mamit khopui laili taka kongpui zau ngai high school venga changa bazar veng panna ti zau theilo turangai hial to chu bialtu MLA komazira hmalakna alai zau ni in kongpui zau nuam taka achang me kani National Highway siam mek NH44A tuna NH108 launita sai rang tu manu Tripura chu kumsang ni som pakhata changa tho chan to har sat na kong shanga wanga vo in ni thleng po ala zo theilo central lamin suman pek lei theilo wangin a contractor le Mizoram PWD te po an beidon room to anate chu central ama ngei kalin ministry adora lotlin ro pui tak nein na ti tho chunjom le thei alaunita a tuna hian la zo fel che alo ni ma se Mamit district capital chu aizola changpo in hunrei lo te chungin kan thleng zung tamaya officer le sorkar na thok mundanga omtele khwaljin te tan po darkar ni thumle ka an thlen zung theya wangin na tho ati olsam ta mai ani tun ma sorkar na thok tan po munshi om nia ngai kha munnuam taka changta ani chu mai chu ni lovin engineer H.Lalzirliana hmalakna chuan om kan soi mai thei hau lo tur chu National Highway thar spur of NH6 Bairabi rail station atanga Mamit khopui kilometer sumli panga zeta thui chu double lane turin Ministry of Road Transport and Highways 1 phalna pe in gazette notification achwa taruk mai hei hi Mizoram achievement ani mai ba ka Mamit district mipui te tan chuan economic corridor poimo tak ti lo rual ani lo tuna hian Mizoram PWD 10 survey nei to in DPR po boy pui me kani a hunrei lo te ya na po tho chan mai thei tura be se ni bok khovel omtirata inglir theima alalu launa khwa a Mamit bialtu MLA hmalakna akhan chuam khwa alir thei alu tamei thei sha jangani to donani Mamit district in masona lian tak kan nei tur te jingami ani bok kutna thok tu te tan luang chuak chin MLA puzira chuan wanram zau tam tak te tan a MLA fund mangin an huan kong te alai saka Mizoram sorkar hnuaia MLA hmalakna in tlangram leilet panna kong le leilet tam tak siamani Mamit khopui hi hunrei takata to tuilama ahar sachin ema he har sana sukyang tur hian Mizoram sorkar du sakna dongin tutlui pam tura hmalak me kani a Mamit khopuin tuinyang nar takanei thuai done tuna hian amrut tu hnuaia greater Mamit water supply scheme hnuaia pipeline 2 kilometers thakna tur kalpui me kani a nesit hnuaia augmentation of greater Mamit water supply scheme part 1 le 2 tho ani a part 1 hina bird funding hnuaia tho zo to ani a tin raw water pump house po zo fel to ani in khol po bun fel to ani bok tuna hian part 2 hnuaia ve thung hian clear water pump house le rising main haizau tu Mamit te boy pui me kani bok Mamit khopui chunga tanki thar pasari siam tu ni in distribution line le feeding main po engemozat siam chat tura ro manani bok bial chung khoshang shanga JJM hnuaia mipui te tuinyang nar tak pek to ni in malak mek na te po khotam taka a ombok hunrei lote a zo fel theni ang Mamit bialtu MLA hian abial mipui te anga even ema abial mipui te har satna achom dol na sa in chanpui ngai a hne na tlulut te lo chamena kir tir ngai lovani abial mi le damlo pui ngai te kanin ahun tam tak abial mi te ta na mangchina hengthil chi shang free gas connection tuida khol na tuizem wan chui khol inchung tu rangwa benglama har satna nei te tan bengdar ma nia chi sun theilo te tan wheelchair pheikhok chhechiam na manrua te lume na le thirden na manrua abial mi pui te chungkwa pui ngai le amamo tu te hne na apechin tin mimal le pol khotlang le school shang te tan thilpek tam takape a suisen vek po anni om love
Mamit bial chung khothlang tuipui bari ruama mipui sang tam takten bank dor chungchang an harsan nelian tak mai khochen khatan kilometer sumsari chuang kalngai chin te sukyang turin bialtu MLA hian Rajiv Nagar khwa a Mizoram Rural Bank thar ahun saka tuna chuan olsam takin naivai taka tuipui bari ruam mipui ten bank andor theita a he hian olsam na le remchan nana satak mipui te asiamani ole sorkarin na tho thei hun chung kumhni le achan ve vel chawanei chungpo a sorkar le kan bialtu MLA hmalaknate hi soivek sen ani lo mipui te po hian hetiang MLA kan nei hi kan van nei zia kan chia ta poimo hle mai Mamit district le bialin ma ason zel theinan bial chung mi nge kan mi sha chian sa le keima ani min che em to engineer H.Lalzirliana kami tenat na chuan kana besi a titu mizo pa tak mai mite bertan po aban pha ki kumsang hi somni pathum MLA election lo tura po hian Mamit bial MLA ni le tura vote cheu turin Mamit bial mi puite kanin som tak mi mewani e